Hello dolok norok nini beri eban incelani call detail na jeno musung Jio apps by paksake saje man tokana bahai ke nai saiman jaro ke mohasi hin tokana अच्छा हमको सिखा रिया है sabai kok sai tong sabai test khai tong norok na jeno musung na jeno musung khai norok o video nai tong ni hinke video nai sekang an YouTube channel no subscribe tei like share khani tapok di Pulya norok play store thangai my Jio app download open khai ke norok mohai interface manano inter mobile number je borong ni phone no call detail na jeno musung o borong ni no mobile number ide oro o mobile number sabai test khai sabai call khai nai manano pore login no kilik khaji abon pore OTP phainai o number ni beri ni bandin chalani ke nang phatsa ka OTP na harmano nung joti khogoi na nge sabai test khai tong sabai kok sai tong khogoi na nge nang sabai na harmano OTP phaiga oro OTP fill khaji abon pore norok nugui mankhana tolawa submit OTP no oro kilik khaji pore mohai interface nugui mankhana abon pore norok toro scroll down khaji khai ke norok o number bufro recharge phai abon nung mankhana abon pore use detail lo kilik khaji pore mohai interface nugui mankhana data calls SMS call sorry ke je call detail jotono nungnai norok iko norok nug mankhana o jaga number phone number koksa busuk minute koksa busuk time koksa bo time bo koksa norok jotono nugui mankhana iko naidi SMS ke SMS sabai khai nungnai norok jotoni tola nug mankhana do you want to view details use statement no ridi click khai ke ode he interface nungnai 7 day ore ke 7 din ni call detail nungnai norok o jaga 15 day ore ke norok 15 din ni call detail nungnai 30 day ore ke norok 30 din ni call detail nugui manai custom date story ke norok kwbangma din ni no nungnai lai thangjak 180 din ni call detail nugui manai norok custom date story abo ekloge 180 din ai mi 30 din no select khai manayo iko naidi saka swijak tongo bahai ke naiman gesem phaji 30 day ore call detail nainele no abon pore view statement no ridi joton tolawo view statement no click khaji pore kisa loading nai abon pore mohai interface nungnai norok pore use charge so click khaji norok ro data voice SMS nukhna voice so click khai norok call detail nugui manai pore norok mohai interface nuk mankhana abon pore norok click here click khaji pore norok nung mankhana o jaga jotono bo time bo koksa bo number bai koksa bo number no call khai busuk time koksa busuk second jotono nok o jaga nugui mankhana naidi kam kai je 30 din koksa mo jotono o jaga call detail nugui manai norok abon pore norok SMS o click khai ke mohai interface nungnai abon pore click here click khai abon pore je number bai SMS khayo o number jotono nungnai o jaga kaisa kaisa ka nai manano norok naidi ko je borok bai test khayo out number jotono o jaga nungnai hinge norok lai thangjak mas ni naino musung ke custom date to ridi abon pore je mas ni naino musung o mas select khai norok ang o jaga norok naifrungnai November mas ni 2022 ni hinge ang o jaga from bai 1 tarik click khai ka hinge to date to norok o jaga November thangai click khaji 30 din lai me ya 30 din ni lai khe norok o jaga nai me angnai pore email statement no click khaji am pore norok o jaga email idi janjani abon pore norok submit khaji submit khabe ke norok gmail lo thangi naidi oro gmail lo click khaji pore mohai interface manano abon pore iko norok oro click khaji joton sakao pore mohai interface manano download khaini ke o jaga click khaji download khaina ni ke o jaga click khaji pore oro click khai ke kisa loading gano o jaga abon pore norok naimane call detail iko naidi norok atike naimano ang o jaga joto phunung maya srai ke karon buni nam rok tongbla norok atike naikhe nungnai ekomni mas naino batike atike select khai naidi norok email ro hoboi oro joto nungnai tolawo scroll down khai naidi oro khai ekloge na SMS call detail joto duita no phayo hinke dolong nok joto bujibai khana mohai ke naidi Jio number sim bara naime o jaga hambai joto no an mo video nai tong tai an channel subscribe te bell icon sina tapok di hambai